Tano iwo murebi wa Tayari West TV nitukusima webere guma okumira misho buhanga arutimbe endangu izina aivana nyesigande goma zina ganje kandi obwahati ndikwereza ku rugomo rulembo rukuru Kampala Uganda kandi amakanda nabasize kubani ngasimba omurina masuba obwahati ninkuretera embera y'abantu omurulembo rwa Kampala kandi orulembo nko kurwasiba eryanyakazoba nitureba abantu erizoba batandika okubani barebukaho bari ku rugomo byanga byabo Abatuura bahangarire mu kwihakaruru katerwa ebiro 15 kandi nitwongera nitureba nama business gatandika okwigurwa erizoba kandi ekibire ekitari ekyaburijo kwiha tugenda omubwire bw'akaruru enshonga ya security nko kwemerire aha umurulembo Kampala kwiha akaruru katerwa tubeyire nitureba abasurukare bari kutamburira omunyiriri abayine za batuni abayine enkoni hamwe n'ebintu ebindi bari kwenda kurebuza obuteka buri omwihanga kandi indidi obuteka basize kubani bukumwa omubiro ebitubeyire turimu kandi buri zoba igirwo kubanza nk'abanyamahurire nituba turi akitebe echa polisi omurunaguru okwenda okuhurira the security status eyihanga erya Uganda daitu erizoba tutwabasa kubani tufuna press conference ebibuzo ebikubuzibwa nebinji na munonga anshonga ya security na munonga eziri kukwata anshonga ezabutambara ne mukimanya ijweri nyomwazo president Yoweri Kaguta Museveni ubwabire ali said za Rwachitura ari kubugabugana batahibeye omukibina ecyarwangisiriza abaze kubana commenting aho emivuyo eyabasize kubaneba omuri butambara bamwe alyabo abantu ababire ba organizingibwe kozinga mivuyo abarujene jambia okwenda kutemagura batahi babo ejeje nshonga nayo twantwenda kujibuza eryanyakazoba beitu twabasa kubana tufuna akagishako tubasize kuba nturebaho emivuyo eyabarukire omuriside ezakawempe hamwe na Kiseka kandi of course abibyo kwerinda bakabasa kubana baengaginga enshonga yakatabangu kako kandi bajineutralizinga to zero level ekibasize kubani kiteganisa abaturage aha mu Rembo Kampala ebyeri enshonga ya internet kandi izoberi anyumwazo biri kushesha tubasize twenda kubana tushanga SMS asimuzitu ebitongore nka MTN hamwe na Airtel bari kugamba they have been directed by UCC okureba bayigura amasimu gate bari restoringa internet yitu kandi baitu ebirukora banganamu aha mu Rembo abantu wadde bagambirwe internet egarukireho bari kwetomba itwa abo kugamba internet tekubahwera okwigura video a TikTok Instagram hamwe na Twitter emitimbagano eyibari kukunda kubane bakosa burijo kandi ninyena nkwamize izoba eryanyomwazo abanyamahurire tubasize kubana tubugabuganaho akitebe ekikuru echa Uganda Human Rights Commission twabasa kubani tubuza owekitini Samaria Mwangadia chairperson wa Uganda Human Rights Commission abase kubana atugambira akaruru katambwire kata okureba kweye abase kubana agamba the process was generally not bad ya percent obuchweka 50 nobukugwamu ebintu base kubana bigendaje baitu nawe abeyena itombaita anshonga yo kushanga UCC akarugayo yaraganisa abanya Uganda nkoku internet etarakwatibweho kagerezeho okubuza abwenchi internet yarugireho UCC yagikotinga kandi yabasha kubane egamba ngu ekaba eri enshonga ya security threat kandi ebyo niyo yabasize kubana atugambira kandi ninyena kugambire abasize kubana habura buri munya Uganda wena abasize kubana ashishikarirwa na munongo mbwire bwa internet obwebire rugireho na munonga ababa kuvuga uba abari kufuna ba customer bari kurabirira aha internet na munonga ababo aba sports betting hamwe nebitongore ebindi kubya kubasa okufuna claim kandi bikabasa kugenda omu commercial division courts bakashaba compensation aba losses ezizire nizibaho kwiha internet agenda down nebi nkebyo binji munonga ntije goma ntibikuhereza abwa Tayari West TV ndi Ivan Nyesigana bani kuhereza okuruga omurulembo rukuru Kampala Uganda nabandi namasubari katugarukire batahe baitu omu studio mbarara